good news ka Free Fire kam nomban ra hapo India bat ka Free Fire ban kade tangka scam ka Free Fire ban kade tangka cingkana birya bat ka Free Fire ban kam nom der ka basisya kade tangka basu thok bat ka news ka bawan ru kade ka basu thok bat ki khubor ki de ki basu thok baro ki basu thok ka Free Fire kam nomban ra hapo India bat hang tu halis haka sampusan nomor bakala don ka Karina Free Fire Illuminate bakala bans ru katuru kade batang subai idet kam nom der ka basisya dia pada kala abano kumno kadang don hadu mentaru kadang la ban play bat ka Karina Free Fire Max ru kadang don be pop ka Play Store hang ni ta kamut ka Karina Free Fire Illuminate ka kwa ban pen kiu ya ka Karina Free Fire Max ta kadau ka remove no ya ka Karina Free Fire Illuminate na po ka Play Store kanang ba kan kiu ka Free Fire Max kamut lada ka remove no ya ka Karina Free Fire Illuminate kamut ki brio ki bakwa baneka ya ka Karina Free Fire kin download not da ka Karina Free Fire Max kate gemta tarai ni ka Karina Free Fire kadang sukang kai kung tu bat hadin sa ongai ni hello player it's a prank kat la ban ong taru nya dia ni kalak ban khang menta si poru baki dangesna bandel thamai banai bandel yang season 1 hip hop bandel li tam ni na dia adin pakai sample dan song surprise nri em friend kam nom de ra kumta kan batai bisia menta ba kam nom de ra kumta ka company Free Fire kam da bi du kata bukan ong kan penlut kesan ya ka Karina Free Fire Illuminate da ka bakang bat kan play ya ka Karina Free Fire Max ba ko ombakan yo nong em kam nom de ra kumta namar ka ching yo nong na ka Karina Free Fire Illuminate kam de su ka bakai hoi kam de su ka bakai ya ching yo nong na ka Karina Free Fire Illuminate takadaw ba ka yo bansna ya ka Karina Free Fire Max ru de kan nakadaw ka Free Fire Illuminate tigamot lada ka khang ya ka Karina Free Fire Illuminate ka no ka chingdo nong ka ba kharao ya ka Karina Free Fire takadaw kam nom bi da du kata ba kan ong kan khang ya tu ko kan play da tu ko ho oi pisia pia pet ne ki ki YouTuber ki bahe ru ki bun ki batai ya kata ba ki ong ba ka khang ya ka Karina Free Fire Illuminate kanang baka Karina Free Fire Max kan kill nrei em ngan pusai piang nim taka Karina Free Fire kam nom bi adu kata bahkan dale adu kata nrei ngan ong menta ba balengi dang yo bai ban lekai hadu mentaru bat kada kam don su po Play Store ru nrei dang la ban lekai ka Karina Free Fire Illuminate namar ba kampat khang re ya ka server kadang su remove tang ya ka game na po ka Play Store nrei kam nong pat khang re ka server dia lada kalong pat kumta balai pat kam remove na po ka Play Store ya ka Free Fire Max ru pat kani ru ka diga cingkel di jong ya kamut ka Karina Free Fire Illuminate ka ka game na ka way ka bala popular tam po ka ri India ka chong ni bat ka Karina Free Fire Max kampat apau hadu kata-kata takadaw ka government ka remove saya ka Karina Free Fire Illuminate kanang ba ka company Karina kan penbet ya ki ba don hapo ka Karina Free Fire Illuminate ka bayar day bat ka China kan penbet gitu anda lada ban penbet gitu ngatarai kan wan biang ru ka Karina Free Fire po rindia sini nompat tip mereka kata dengan ongnya pisia ba pakan wan biang day kalong ke basim cing bakan wan biang po rindia sini namar ka don share bakatu ka Tanzan dengan mod ban pelat na ka tu kam long ra ka basuk kam day ra ka batang hisngi arsngi na sikanta arkantas ka bam da ki benai da kisnam rungin nom tibra nrei kat bom pat dap re ka tu ba lada ka Karina Free Fire kadang dek ti baik bat ka Tanzan te kamut nyem nom la banda kaya ka Karina Free Fire lanu kat bakadang dan ketiba ketuka Tanzan namar hari dia suni kalong kapa ban ong ban dan ketiga bat ki China oi kalong kabat bahaya ta bat sakaweru don cikermani nam taka Free Fire Max namar ka Free Fire Max kade kabala shana napo ka Singapore bat baro kade do napo Singapore
kau nom dera na po China re lada ka don ketilang bat ka tu ka Tencent company kemut ngim nom la shu ban le kai lang ka Free Fire Max ru andala ban no ka Free Fire Illuminate kadang mentate ka Free Fire Illuminate kadang ban po ka rindia jongi re kam pat khang re ka server kadang ngidang yo baik ban le kai hoi ngidang yo ban le kai nama kam pat khang re ka server dala khang noi ka server kemudian ngim nom la shu ban le kai ka Free Fire Illuminate ka Free Fire Max ru ngim tikena shu ban mindang la ban le kai tat pendala remove no katu ka Tencent company na po ka karina Free Fire di kemudian ngilala bandekai tu ndai ban remove katu kalau ngabasim sim bang melaban tibra du sistem mani arsnam muntam niru melaban tibra nomor ke PUBG wa ke PUBG ka he adu katu turu ka bampor hadu hisnam ban remove ya ka Tencent bat bampor po India terhadap ke Free Fire le untuk ngintip raken kalaban bampor sistem kalaban bampor arsnam dungunam tip rai kata ndai kat ba pidang dan apa mobile mentar lek kai baik kam non sing pera onda kala ban no tengi arta tieni ban ban use da VPN ro wala di use VPN ro matarai minum sko tenat sura ban lek kai pat sakawe ro kalong ka bas no si ba kilo device player ban lek kai ka Free Fire Max matarai tumnom kit ra ke ka Free Fire Max nama kala long ka bakam he bat ka ban kit ka Free Fire Max ka datang 5GB 6GB RAM ke phone 3GB ru kadang baban kiu te ondang la yo ka kubor ka biang dan sabatai bempat ya pi hakan ka bamuta tangkan ni nganyai wat baik keyboard pang ka Free Fire ondang la yo ka kubor biang dan sabatai pada pi tangkan ni ko sibon ban